Dia rasa macam angin keluar, rasa macam kentut, tapi tak pasti. Kalau tak pasti, boleh dianggap tidak batal lagi wuduknya. Keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur itu secara yakin. Yakin keluar. Keluar sesuatu tu yakin. Sama ada keluarnya apa? Keluarnya air ke? Sama ada keluarnya najis kan? Tai ke? Ataupun keluarnya angin ke? Maka keluarnya itu dalam keadaan yakin. Kalau keluar dalam keadaan ragu-ragu, kan? Dia rasa macam angin keluar, rasa macam kentut. Tapi tak pasti. Kalau tak pasti, boleh dianggap tidak batal lagi wuduknya. Tapi berserta bukti lah, mungkin tak bau kan. Contoh, dia rasa macam keluar angin tapi tak pasti. Maka boleh dianggap tidak membatalkan wuduk. Tapi tiba-tiba lepas tu busuk. Itu maknanya keluar lah tu. Maknanya keluar angin lah tu. Sebab bukti kentut, kebiasaannya bukti kentut ialah bau. Dia ada dua lah. Bau dengan bunyi. Kan? Kadang-kadang ada juga yang kentut tak bunyi. Jadi dia bau. Jadi kalau dia rasa bau, dia rasa dia kentut, terkentut, tapi tak pastilah. Ish, aku kentut ke tadi? Rasa macam ada angin keluar. Kentut ke tidak? Cuba hirup bau. Tak baiklah pula suruhnya kan. Tarik dalam sikit. Ada bau tak? Kan? Kalau confirm tak ada bau, maknanya mainan saja. Maknanya tidak keluar. Boleh dianggap begitu. Sebab tak yakin. Tapi kalau yakin, memang kentut. Dia kentut tadi bunyi pula. Kan? Itu yakin. Maka batallah wuduk secara yakin.